دیارە ئێران بەوە نەوەستا کە لە ڕێگای گروپە پاڵپشتی کراوەکانیەوە هێرش بکاتە سەر هەرێمی کوردستان بەڵکۆم جارە ڕاستە و خۆی هێرشی کرد و ڕاشی گەیاندمە بەسمە گفتوگوی زیاتر بکەم لەم بارەوە لەگەڵ دکتۆر جومعەبەندی شرۆڤەکاری سیاسی لە ستۆدیۆکانمان لە دهۆک لەگەڵمە دکتۆر ئەم کاتت باش زۆر بەخێر بێ بۆ کوردستان 24 دکتۆر بۆچی ئێران بە بەردەوامی هێرش دەکاتە سەر هەرێمی کوردستان هۆکارەکانی چییە؟ زۆر سپاس بووە هەمی زانین کو vêgovê ev devera xir yani ya aloziyekê dadboret taybet piştî heftê Oktoberê ku hêrişê Hemas ser hindek muhîtê Xeza hatiye kirin û şerê İsraîlê li gel Xeza hatiye kirin bi zehmet yekê bişin pîçekê deng dubare dibin. Baş e êsta hewkaran mewkeşê çareserekan. Berdewam be diktor. بله بله یعنی پشتی هکه بین هێرشێت حماسێت هەفتەی ئۆکتۆبەرێ و شەڕی ئیسرائیل دژی غەزە هاتیە ڕاکردن و ئەو تووشی بژی تەحالف مازن یعنی دژی تیرۆڕە هاتیە کردن هەفتەی ئۆکتۆبەرێدا ئەم شین بژین یعنی دەڤەر خەر یعنی کو ئەذرعێت ئیرانێ دەست یعنی کو چونکو غەزە کەرتێ غەزە بۆ ئیرانی ها گرنگە باشە بەڵام دکتۆر بۆچی هەولێر شەڕی ئێران لەگەڵ کێ و بۆ هێرش دەکاتە سەر هەولێر وجا ئەم دێین یعنی دەتوێنێدا چلێت دا انعیکاسا یعنی کو تووشی بێژی ئەف تشتە بێتە کرد ئەو جێژ دەرڤەی کۆنتڕۆڵا ئیرانیش ناحیا سیاسی وەش ناحیا تووشی بێژی سیادی و کل نل کردت بین کنترل ایران دا او منطقه مصالح توانا تینا هرش کرن هر وگاوی تو شی بجی وکی بجا پیجتا هبونا قواعد امریکی یان هکه بجن وکی راگهاندنا ایران بجد بارگاه سیخوری یه در وی هکه بجن وکی دولت اسرائیل موساد آن غیری وانا الوان دوره های بس اول جا انتهنده کو او اتفاقیات مازنه بید بری نکهاتی نکرند خلیجی دا و الامارات دا و هکه بجن مفهوم تطبیع و اف شرح خرک ام دانی وگا و ایران یا دوید پیچه که و او قادت ایران اوتینا کشتن چل دمشق بن چش در وی دمشق بد کل لبنان بد اف هرشتی نکرن طبعا اف هرشت حوصا تشي بيجي اجرت خوانه طبعا ایران نه بس هرش کریه سر یعنی ما کردستانه بله خلال ویز بو چوی دا هرش کردن سر سه دولت هکه بیجن نزیک ایرانه ایک شوانا پاکستان بویا کو هم صواريخ هكا بيجن معارضة إيران دالويري كو جيش العدل دابويا برانبري ويل عدل با سوري دايا بشتي هنجل هفلي رجيم هاي او هرش الدرون صواريخ كل قاعدة عين الأسد جدا هات يكرن هكرن بين بيجين اوا إيران بيجد كل هولي هات يكرن بخامت کو قاعده مخابراتی دولتک وکی اسرائیل هات یادی کردن مدوید ویرم بیجین باشه مادم ایران چوازانیا کو اوه بنگه که استخباراتی بویا لیدایه ما نه معنوی اوه ایران بخوجی دبیجین متابعه پلای جهازت خویت مخابراتی کریا و دیفچون کریا و نزاچه کریا یعنی برانبر ویره دا مدوید بیجین بانه تواجد ایران ایجاد ویره دا آیا دی اوه بتا مبرر هر دولت پیجاتا هندی کو لانی دی قصد بکتو ابدانتی یعنی کو تشتی تو سایت هیجات صناعی بینت داره یعنی باشه دکتر با پرسیارت بکم یعنی ایران وک خوی دل الشری لگل اسرائیل بلام هرج دکات سر هولر یعنی بۆ نمونە لە خۆی ڕاستە خۆ ئەمە ناکە لە ڕێگەی گروپە چەکدارەکان لە لوبنان لە سووریا لە عێراقەوەکە بۆچی خۆی ڕاستە خۆ ناچێتە نێو ململانەکانەوە ڕاستە خۆ لەگەڵ ئامانجەکانی خۆی ڕوبەڕوو نابێتەوە ایران و اسرائیل هر دو کنوید گل امریکا طبعا شر برفره بت اوین و کل غزه تکرن بس هر دو یعنی تو شی بیشی تحرشی کدود بین دورت ضعیفتر لی شوان دورا مثلا چل هرم و کردستانه بد چل عراق داب گشتی بد چل سوریه و یمن فکاوید زیده بول گل هکا بیشین حزب الله کو لبنان دال فریدا هکا هم ساکینه پشتی قاسم سلیمانی هات یک کشتن سی هکا بیشین ینایر سی ایک 2020
ای که بو چند داد ولی دا پشتینگه تصفیه اشخاص آیاتی تکرن تو شی بجی شلایان ایران و شلایان یک تو شی بجی اسرائیل داد ولی دا افویدیا یعنی تو شی بجی بهند یکو هر دولا نوین صراع یعنی بگهتا حدوده که برفره ایران پریکا یعنی تو شی بجی نراسته و خوب پریکا دست یعنی دستت خود تو شی بجی گروپت بسر ایرانه و یان ایران وانا چک داد که یان درون آدته یان سواری خودت وریده هر واسا اسرائیل پریکا یعنی تو شی بجی یان پریکا امریکا یان پریکا جهازت خویت امنی وان سرا قصفت کد وریده بله و بجی خیر یعنی کو اف بله عفو بله باشه دکتۆر ویستم ما بێت لێرەدا پرسیارەکەم کۆ کە ئیران بەڕاستی لێرەدا ئێران لە عێراق ڕسایی چی لە ئەوێت ژین. ئایا مەبەستی ئەوەیە کە هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق بڕۆنە دەرەوە؟ امریکا خوب خو یعنی دوێرێدا ما یعنی ئەمشین بژین هەندە پرسیارە بکەین وەختێ ئەمریکا یعنی ساواریخت بالستی تێنەخۆرێ او صواريخ آيا امريكا نظام چكو ايران دوید يعني قوات ويد معناه درد كفت بشاركي باشاروجي دا دب صواريخ بد يعني هند قوات ويد يا طيران نيا قويش بل هند تغطيه في قواتيت كت درونا و هكا بيجم صواريخا آيا امريكا بوشت عراق دا او نظام الدفاعي خو هكر ندت شولي فان صواريخا بخت اوه جي بسيارك ومزنه هكر نشد بخت هشتا يعني تو شی بیشی بر پرسیاریتی امریکا الفریدا قوی تلیته چون ایران وان هر سه دورت صاروخ لیداین پاکستان جدا اف تشتا اثبات کرد کو معنوی او نظام دفاع الجوی و هوا برگیر یا سواری خواب که پاکستان یا لاوازش برند پاکستان برانبری و درون کارینان الفریدا اف معادله يعني هريك رسائل جاين تيدي و هجر امشين في دقته هندك اهداف قصف بكين يعني هيك شر برفرها بو امشين هندك وكي مفاعله نووي تشل في جيبن تشل جهدي بن امشين يعني ليه بدين طبعا بس اواخر هند جاهينه عفوا بله سپاس دكم دكتور هيك كاتم لما سكوتاي خودك بله عفوا بله هندت يعني بتام قال إيران يعني تايبات يعني كو حكومة اتحادي قال هرم كردستان وابدك مشترك بوفان برسا يعني بري كيفن وخال بين دانان سر يعني فان حروفك و اف ملفه هو صابصاناهي همي قوا حجات هبت دولان دي يعني تدفيت ابوري كردستان بيج بكي بريكا بهانه کدی تدوید قرار سیاسی کردستان لیبدی بلای بهانه و بهانه توسعه بهانه جی وکی تو یکی همی گاوا تو شی دانی و چجا تو نشی و تو میل سرخوراکی جی یعنی نه تو مکا جنایت اثبات کی همی گاوا تو شی بجی کس افاس سپاس دکم دکتور جمعه بندی شروع و کاری سیاسی راستو خلاص جکانی دو هک لگل